ubwoba. Musanze mu murenge wa Muhoza habereye ibintu biteye ubwoba byababaje abanyarwanda cyangwa byababaje abaturage bose batuye mu murenge wa Muhoza mu karere ka Musanze. Umugabo w'imyaka 78, ubwo ni umusaza, batunguwe no gusanga yapfuye mu gihe insoresore zisaga 15 n'ubundi zavugaga yuko zizamwica. Izi soresore zikaba ziri gukekwaho kwica uyu mugabo yitwa Uwimana, ndetse yari yariyise akazina k'abagore ngo yitwaga Uwimana, ariko mu mazina ye wasanzwe yitwa Felisiye Uwimana Iduhaye Felisiye. Akaba uno mugabo yari atuye mu murenge wa Muhoza mu karere ka Musanze, ariko abaturage bababaye cyangwa barakaye cyane, bagize agahinda bitewe n'urupfu rw'uno musaza yapfuye. Bivuze yuko yapfuye urupfu rubi cyane, ariko abaturage bavuze yuko izi nsoresore zahigaga n'ubundi ngo zizamwica. Ubwo uyu musaza mu myaka ya mbere yari umukuru w'umudugudu, akaza gufata zino soresore akazifungisha bitewe n'ibyaha zakoreraga hano mu kano kagari mu murenge wa Muhoza mu karere ka Musanze. Ibi byabaye ku itariki zisaga 5 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025. Izi nsoresore rero zikaba ziri gushakishwa kugira ngo zitabwe muri yombi, ariko ntabwo barabona ibimenyetso bifatika kugira ngo bafunge izi nsoresore, kubera yuko abaturage nabo bavuze ngo baravugaga ngo bazamwica, ariko nta kimenyetso bafite cyo kuvuga ngo uyu musaza bamwishe. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimbere ubwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Njye mugiye kubarane twurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku mazina ya Kidasamura, ariko n'ubundi reka twerekeze cyangwa amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Musanze mu murenge wa Muhoza. Ubwo habereye ibiteye ubwoba mu karere ka Musanze mu murenge wa Muhoza, habereye ibiteye ubwoba byababaje abaturage benshi, batunguwe no gusanga umurambo w'umusaza w'imyaka igera kuri 70 y'amavuko yapfuye ndetse aryamye munsi y'umukingo. Nibwo kujya kuhagera babona uyu musaza nta maraso yari amuriho. Ese yishwe n'iki? Ese yiyahuye? Niyo mpamvu nanjye ndi hano kugira ngo mbasobanurire uko byagenze cyangwa imva n'imvano, nk'uko nk'abanyamakuru twari duhari tugafata ano makuru. Ariko abanyarwandakazi mwibuke yuko ntabwo twemeye gufata amafoto cyangwa amashusho tubonye yose, kubera yuko impamvu YouTube igira amategeko igenderaho cyangwa amahame. Niyo mpamvu nta mavideo mba nabashyiriyeho kugira ngo hataza kuvukamo ikosa nanjye YouTube ikampana. Bivuze ngo abaturage mu murenge wa Muhoza baganiriye n'itangazamakuru rya Kidasamura TV Rwanda, bavuga yuko uyu mugabo ndetse na famiye yari afite, famiye ziwe zose zagiye hanze, no kuvuga ngo ni umubosi, ni umukire wo muri quartier. Famiye ziwe zose zagiye hanze, bivuze ko abana be bigaga muri Amerika, akaba yarasigaye mu rugo wenyine n'umukozi, ndetse umugore we akaba yari ari mu kazi. Akaba yumvise iyi nkuru y'incamugongo, arangije ava mu kazi yiruka kugira ngo aze arebe umugabo wiwe. Ni hatari ibintu byakomeye, ariko bivuze yuko uyu musaza yapfuye urupfu rubi. Ariko nk'abanyamakuru ubwo twari duhari twebwe kuntu twabibonye, no kuvuga ngo uyu musaza yararyamye munsi y'umukingo, munsi y'umuhanda, ariko nta maraso yaramuriho. Bivuze yuko wasanga yanizwe yarangiza akajugunwa munsi y'umuhanda. Bivuze yuko rero uyu musaza ntabwo yiyahuye, kuko yiyahura yari kwiyahurira mu rugo iwiwe. Bivuze ko uwo musaza yaba yishwe, ahubwo akaza akajugunwa hano kugira ngo bayobye uburari cyangwa abamwishe, kugira ngo bataza kumenyekana cyangwa bataza gukurikiranwa. Ariko uko byagenda kose, abaturage basabye inzego z'ubugenzacyaha RIB kugira ngo zikore iperereza ku rupfu rwa nyakwigendera. Ni mu gihe rero abaturage bakomeje kuvuga ati mu murenge wa Muhoza mu karere ka Musanze hamaze iminsi humvikana imyuka itari myiza.
ni mu gihe ejo bundi hari umusore uheruka kunywa inzoga zikamusindisha yarangiza akarara akubita umugore wiwe. Ni mu gihe umugore we yabyutse ajya kwivuza cyangwa ajya kwa muganga, umugabo yamukubise ariko ntabwo byatinze cyane kubera yuko barabunze barongera barasubirana. Bivuze yuko rero mu murenge wa Muhoza hakwiye kongerwa umutekano, ariko twabaje nimba ni abanyerondo baho, kuko njye ubwo nahageze ni abanyerondo bahari abo bakora irondo ry'umwuga, ariko bavuze ko bafite abanyerondo bakora irondo ry'umwuga. Tubabaza imikorere yabo batubwira ngo nta makuru ahagije bafite, kubera ko iyo bari mu bibazo nabo babona, ahubwo bageze igihe cyo kwishyuza nibwo baza kubabona barimo bishyuza amafaranga y'umutekano. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Nge mwari muri kumwe nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku mazina Kidasamura, ndetse muhawe ikaze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda ikiganiro